bisa ho se o papa ana o wofa ana o busiani na ye ne sa wo ne beje menya na sebio wo abayi wa wo wase so etu ka se wo nim na ekum lomba se penfo be ba to na be kire bebe ogina ya sebio asana yekun no ra be kire na sebio esa na se be to aso se anka be boaye na keka ne do so dodo obi a ono wawu na ewu Ghana ha obi a wadi 100 years ko ukwa ese nkore na ekun no obi a wadi 100 years wo kura yesi nkore na ekun no so bi ntimi wu a eye ne pe na asem no da bia obi wu a Ghana ha de obi na ekun no onu da di lumba kra na ojawe wa bre obi wu a e Ghana ha obi na ekun no Ghana fo sa life no man jai ko pese training what social media pe kwa fofo so be fa so a be training men ko fo obi ho asem the busi asem Mama Lumba on conta na wa bre daddy ene yada sorry ya queen okasama Emma okasama tim ye mama akotu asewa ya cheno na ne nkrofo akekasa ede na beba ma lady obi a wo nsem wo ma nsem ni bi wo o state ya ma wo hwe ni statement ni mu yenhwe video ni bi embra na yento aso abusia fensa waba yenkɔ ne yenkɔ hwɛ eye Queen Emma ni video ni bi na ye ba ya to aso ede ama. Hey Priscilla yesterday na Ghana hono no enya wodia o mpenimfo na makomako 8 na omo adi no omo ayo agombia salute no se wudimi a omudi abawo me de omudi beba wo se wudimi a mpenimfo na wo pe favor enti ukoye no omo ina de wechi ka afom wo ya mebo omo ina din ewa omo ina so eya warefo. These are the reason why it's here. Omo penny ama kwan ama manji ordinance marriage no antum no because omo nyina allegedly omo mpenafo omo nyina wo mpenafo odobonsam odobonsam adi awaye entieye Priscilla Furi adi awaye entieye you say me na me mo obi obo a menyo oyima dance hello obi ebo a menyo me se me de ni nyina be ma me colleagues am de ma omo a mo peninfo na mo sise chire no enam so prega le hoye ne de to pedie ninti di die etata mo ninti no because of a DNT what we akodi nechi Brian Mirafo and then na houses aboye chi dompa eyomo ene eso yasen ama ye dijumedie ebro na ene egu nkomo twetwe ne so ye hwe efa ye legend ya de nyina Daddy Lumba nti nsemo ekoso nti ususu se etu obetwa de ene de Queen Emma yasa na pechi efa ni nyina ye nsem bia wokan ya wo kire se o proof na ne wo proof dia ye kire se onfa ye akra ye hwehwe nipa wo kun Daddy Lumba na se wo evidence dia na ne fabra na eja etu ontwa na TikTok nsensem na etu ontwa nti Daddy ene de Queen Emma ya so ne pechi ewo airport a wo ba na de efa ne nsam a wo bekan ye ususu se aso nsam a ejechira ha na papa wuye Daddy Lumba ye man ne rest ye asa da bia nsam ususu se chi a ya chi eye Queen Emma ido betimi a kire
nipa woku no said they no work no ebeboa me da se pa na Daddy Lumba there oye penny mo for bebre person mo yete so no yeah and you to for bebre person mo say Papa Daddy Lumba na oye legend the whole Africa just say nyum to from kra na obia pese otobi ekoni fie ko nyum nsem wom bebre de chichi o mo re bebre so omo di sun na nipa sei okoni kra chi a anka de na efe sanka sema de ben na sum no da din na so aware kru ya ya ka ho asem no yeah ana ma Papa we Daddy Lumba enne onya na sunwe bebi owo de onu kwa no benim so gina ho so ti ho Daddy Lumba kwa na be mu because ni akoso minti bida na mi hu bida empenfo bebrewu Michael Jackson mo nyina ewu yanti a kire ya amafo menyuntofo ame Lucky Dube mo nyina ewu ko Bob Marley mo nyina ewu ko acha say hwe nyuntofo agent bebrewu ko the band sign na yankwa de ewu ye de e na ochina ko ochina ka ochina ko pamuchau Ghana for ya pamuchau oyobi di hye misremo oyobi di hye mama papa no na so mu jun obebi owo pamuchau se ofo no kutaw na onni bibi o de beya ofo no to na kofa reading book na kind na titino na reading books na ya nyina ya nendia ya digi ne kotosto reading books bi na o kind no dey fresh your mind na kwese si ade reading book ya ja ito na TikTok nyama hu hia obi a wa fe ne to obi na to na yesere obi afi na adeje mu na to na yesere saa nyama no na nda mo no yesi eni ebie mo no patite no akobo ngo pani bi teduase a okutane graphic na okan bo ma me pani mu okutane graphic anokutane storybook anokutane bible na okan but eneno ya tuegu na yakofa mobile phone obenhu abofra nokutase oto na osere obo ma me pani ni nkwatio na osere oban papa pani mu ni nkwatio na osere because obi afina deje mu amano nti osere obi amane hasene no fo so amano nti na osere niama hu hia na mobile phone no o kire yen na esen o man no na esen yen na bebi ade yedu no ni ewo kwan so a eba no asin ya ye hu Ghana for pamuchau o man hwe ni ye na niama ekoso no o man for respect emma the respect empanfo mo fa buo emma womo a sebio efse womo na sana ye toto ye niama wo TikTok ni WhatsApp no whatever no emfata yen Lumba yo bi di share me pamuchau time on ni yire start ye no na mo wo hen tam Lumba almost start on ni yire start ye no sankrofo nyina mo wo hen ochina na ya match desperate dey kakra dey abem me dem pay for na yo mudi di o matam da bi na mudi o matam na asama ba we asamu ba ye say empenifon sorry omo sorry we na empenifon ni nyina mudi o matam nti wan na sorry aba obi a mo twe ne di kra abem e me ya na despite then na papa obi o twe papa on kasa that's why obi a say obi Ghana ha kra na omu hu despite kra wo TV soda bebe omu hu ne da omu che despite omu nimo no na so bo abofra ketekete on bo brother o betra TV so o betra mo no ye papa we e bi anka despite your busiani a can you buy say dey na be konkon bra sister o your bi di share mate me pa mo chaw o your bi di share o despite o bi di share me sremo mama na som jono na tamo all starting the brabo no na started bia okura no papa kura no na o ya shumika
nti sɛ nɛ nyame ayɛ n'adom na odu ne baabi a munjae no Lumba only despite their own business and Lumba oton nyoma despite etoni cassette onu chese bia sebio enne mo se mo be to platform so na mo tete papa yi basa adai then na mo hia o papa we nchen then na mo hia e wo despite nchen ga na 4% papa we nyama mo munja papa we na ni din koda ni sremo na keka ne doso dodo obi a ono wawu na ewu Ghana ha obi a wadi 100 years ko ukwa ese nkore na ekun no obi a wadi 100 years owu kura yesi nkore na ekun no so bi ntimi wu a eye ne pe na asem no da bia obi wu a Ghana ha de obi na ekun no onu da di Lumba kura na ojawe wa bre obi wu a e wo Ghana ha obi na ekun no Ghana fo sa life no mayan jai Yesu kura how many years na Yesu di anso no wu ye 35 or 36 thank you into Yesu so one ekun no ene bonsam na ekun Yesu obi nye wu ye okrom ha yi aga na ese we minim we na ekun no ene we na ekun no minim so we na ekun no gira wa na umia no kon a ujira on want me and save na we ene so na okun sa useless boy bi so wo US no ah say and I said that ya tom da ya yi no kuma ya yi da de Lumba kuma and ya yi ni da na ya to ama despite how so timi kasa say bra how so timi kasa sa then me bisa wo say bra nti chirido na say sebi despite your busiani a ka won pe ana ya obra pani ana papa na obi ye ni sa be ya wo de ye gu ye ho fin dodo abrofo no phone o man fam bra say fan gu ye ho fin oh ya de ya bibi ni de bibi papa bia ye be say no ya be ya overdose eno china say babo fakiti ba betan radio so na jo mama ya pro de na power so be ye no basa ya former president Akufo-Addo oh sana ya tete papa ya na kotra ne fie odwe ne ho se se ademo de jo mama na betu power so on say and bia mbo frank keten se bi mo mbo brother ba be jina TV so radio so politics I just say akoye bibi yi keke I don't know sana me de beto kra number frank keten go after be transfer TV so na mo ye papa we ti bi sa ho se o papa ana wo fa ana obusiani na ye ne sa wo ne beje meni ala na sebio wo abai wa wo wase so etu ka say wonim na ekum Lumba sepene for be baito na be kire bebe ogina ya sebio asana yekun no bra be kire na sebio esa na se be to aso se anka be boa yen ebe ma sebio obi abekasa wo TV so na radio so a obe careful na ya jabi bia to and obi aka no pe obi atimi kasa bi mo kwa se ubie phone kwa na otekwa na wasan ayi afi ho koso mpeso ba bete ya enye mama ya nsuade na ye papa mo nye sei na mo chichire Ghana man na ne ye beto so ya chichire yie na ya se dachi ye mamo ne na na mo so ba be sua ye na ne ye koso o man mo no enye perform some from Yanjina and so form. One more back cast a rough for radio so the TV so no. I said more pack can be I do more faso. And yet it's a more respect to cry the beam Nicrom Habium. But just sort to can your pair. But between got 3 chrome and I got time on it. And your bed no the videos in the name. So the ref is a hand of free no coy. A hand yes from baby on your bio. Kwahwe baby ani mama ni papa mote na so enei obi ada Roma wakodu amano ne na de odi no wo mu okrom nyina na odi wa madan ya Ebola na say na otu amane wo ho it's not good mama yembu ya ho mama for respect man and penfo wow na ye susu san ye kasa ye ye penfo ni enim menu amembe ka what person training what social media pe kwa fofo so be faso a o be training men ko fo obi ho asem ne busia asem
Mama Lumba on contact. Now I pray to Kakra no Mamma. Kakra, Mr. T, or boutique. Fadama Junction, Bronsley Boutique. The atuyenim yede the number no ebetuja na da titi abakwa sambempa ya kan sentoli obama ye ba ku bia na ya fi sa titi abakwa sam abreche for na ya omo se omo se de okasa na omo pepa ntia ya mo abakwa sam ma omo titi toli ni bi nti minim se na wo bi ma ya toli yo bida mo nyina ase na titi no na ye nanamo satam na TV ni ho radio ni ho ente edure nyumra munyina munni babia akọ bona yaka eja firewood ya soja na wabo kola ntama ene ada onanye sisifom o na ebia satam kwekwenwa kra no konya ne he ada obekoto na mutiti jano ho sebia no awowo na mu na natem nchen na odemu bonkomo na o kire mo ebia nansesem abakosem na esiye ansa na ebia ekra we asese ye bedi ha nipa ebia nidin eda kro no so obekire mo kwan so afa ya sa edin no ye de betu kro no te se Kofodua say obi ene ma edin no eba Kofodua na da o kai de be kai ni nyina anya ba ne sembo ye fa mo ba that's am repair season 2 so ebeba da toli unim toli ye ka toli ene sai so toli akwese atro so toli atro ti ade awo crazy. Okay. I draw. Oh, to say, Obibia, wa creative. I'll be best, sorry. And a friend to leave. Obama, Bakwana. Oh, to say, Papa Bina on any year, and or say, nearly born your mind do. Enti sisia no wapamo ne yire no the first one obo adwaman adwaman bo enti wapamo no ene wakwa ware oba afoforo no de na ba on the obo adwaman enti oso ma oba ni mpie nko ba bia oba no kodware a no di nachi oba no ko ba bia no di oba nachi na sana won titi no na ye de ye wo brapa na de friend brapa ye brew bro and it you know the bathroom ebia no bro na hihye saa na prepare no ya twitwa near the bathroom until the stick beto so na o de ntoma asan no ebia o de bucket and e bunsuo ekodware ya kan wo mo hwemi na mo nem dia America u go village go be da so saa na mame no owo mpana new one ya wabeyi owompna enti papa no begina abonten no otwen se ne yire bedware awi a na de ekọ sa na ba mame no so nimpra no begina ye propa adwaye na chi enti mame no de ninsa ebie adwaye no tokro bi ama ba ma no enti oba ne se ni trase a otwetwe ne na ho no na be ma no so wo de abo de to yeah na oye na o de tonyum sana jeje ho na o de tonyum sana jeje na de tonyum na ne kunu so jira ama onyum ya de o sa repeat me ama na onyum ya de o ama nyum be no na minti bi dey na wo ba fro na tonyum sei nti batima tonyum sei e de wo dan mu na ho nto na wo ba fro za na wo to no nim say ne yire thank you. Inte omo wa na ne rebanye mu ye. Sana obe ma nso aka kire o se nya ade a obe wo. Yaka kire se nya ade obe wo. Inte mo free first wife na okọ no. Ono de ote ye.
enti na okọ board aman a so na be nyim abehye no enti na ohu your pamo no but we dey onko ba bia na so enti wanyem a onu so wow enti oba so onisuban a o papa ne shem pass enti kakra mo ma mo no yeah daddy for number ni tuja 0244 265 380 number ni bio 0244 265 380 Bronze ni bida mo nyina ase nyame hira mo be wo bia nyame nka ho ne me de nyame jaw bia and Bronze boutique oton entade e ba ne memma ntade de a wo number 1 papa isha ase na misua ane na o tade bia wo pe na opese wo mfre na ne number na gu screen so no betimi afre na wone na di nkomo owo aya abeka fadama La Paz Kwantempo so a wo de wo yira kwan a wo se opa abeka market one eye MPP eye office no eye nhwani mana say I mean opposite to betimi afre no ene e braninti aha ene edi dwumadi ene ebesi wo hweme na e bia wo ye oba wo ye bema upe soap e de be ye wanim na wanim aye smooth bia ma menkamfo eye soap emfa maw ane wo ye bema nso na wo bema yo no utosi e wo mpaso agra ye de aduro bia ba e beboa wo benom e beboa ma wasiwda to betimi afre me e wo 0243 43 4246 0243 43 4246 ofra me ababi a wo bia ye be delivering e de amount ya braninti ene Joshua na gina fidie na chi a wo chinchim ema wunya ehwe me yes rade se oma obi biara enkwatenten ahodin wo midi no e de shodi ofra me ababi biara awo opesa wo mra ye show ne so a fra me 0243 43 4246 ye baba baby biara awo ne no abetwetwe nkomo e nsem bi ekoso e wo media na so ye be di nkomo nyame ensure dasene ye besan ehye biem makram Abusafa amaka about GQ Travel Hotel Sabuki Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they offer a plane. You go to international airport. You go to airport to your destination. And one person who holidays. So if you are going to project to Munya, maybe I'm metro some project 2 years. You go to Mamma, Divine Space. You go to GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress-free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.